Meghalaya Limestone, Boulder Stone and Coal Miners com Exporter Forum. Kalapan pau kejing benyau bijor halor kejing kedua jeng jeng kinong kayi motion kibaha papo ke LSC Bolaganj, Majai East Kasil District. Nakaliang jeng kinong ilam jeng Meghalaya Limestone, Boulder Stone and Coal Miners com Exporters Forum. Hakijing don langru kinong ilam ke New Majai Exporters Forum. Kinong ilam ke Majai Exporter Association bat kiwei. Habakran ni kinong tho kubor ki panpau bagi katto kan ni kijing bagi nong hayi kete kathan ki akando kadai namar kajing tuklar jong sipai BSF bar kajing sneu jong ko surok ka penlong kan ni ke LCS bahkan suki ka bandrung ki kali tang kata kinong ilam ka Meghalaya Limestone, Boulder Stone, Coal Miners com Exporter Forum ka karparu ke sorkar bahkan pentre no ke export point ki bom tre kam khnang bahkan long kajing rap na ka bantai ki briu jong ni ka dong kathan ki baha papo ka Bolaganj Land Custom Station Yana nakaliang jangi kom ka Meghalaya Limestone, Boulder Stone and Coal Miners com Exporter Forum. Aku menjadi sekretari jong kami forum. Adin bang layo yang bang pej yang jingnong jengman jong kami ka Balakan LCS. Buat kebadan kembang adnya keliki export point. De ibu ka jingkerpat bade bakal state government ingkong. Ba kami raplam nak pental jangi hak ba anlaban play lot ikini export point bakini ki export point kenong terikam kenang baka kai patang hang ne kanong bawa yai be yente bakanam dan kanong jing thot kham tam jing mentoi nam ta ki nong khai ke badan hakani ka LCS si brakoi kumbalang menta tang kani ka LCS badan hang ni kani ka wai ba terikam ban i badaki hajar kali iya ng bajang ni strok retang kumbang laispa san phau tli kirong sa Bangladesh hang suto baka jing sneu jong strok kalong kawai na ki jinge ke bakrau penlong ya kenika LCS bakan suki hak jing rong kali handai ka jing delay na kaliang jong ki board break pay kham tam kum BSF wala kan dia jing sha ka dei ka benta jong custom mar baka trade road hi ka dei jong custom kadi ka duty jong custom rei teng ni ba la interfere wat BSF ba jing sa ka duty jong ukolong ban safeguard ke border andai ban muslai export import mar ba ka export import hi kahab au custom kadi kamram jong custom ba pek ba kamtam ko ba kalong menta kalong ba nakaliang jong ka central government ro ka focus ba sa ka export import mar ba wi ba lomba export import la ban generate ka revenue la kalong hak bade ba ka state revenue lan ka central revenue tingi balada ka jingrong jong kali lada ka jingrong ki kali sa Bangladesh kalong palat ka laispa san pang balong tala kalong double kan poi sakin rus pa news pa kanu kan long ka jingkerku ya ka state ka jongi bakan ya ka revenue ko babiang bat kumjuro namta ka central government bakan ya ka central revenue dang ba ka export import tingi kepat ki board bahalor kamtam ka sarkar Meghalaya ka ba ka revenue jong ka state mentangi baka hiar haduk kata balang bak jing penbon ya jing pendrung ya kali jing rap ban laban pendrung ya kali lang baki surok ki babiang bat lang bak jing ada kendan ki bor ban pek ban state ya ka jing movement yang ki bahai jong ki kali bandung sa Bangladesh na baka distance na kana kuwi ka main ka average distance ko lang tang ko 1 kilometer na kuwi ka main sa 0 point dilada Ilaban perstat hakawan pendrung kali ngangai bakumpa news pa kali ilaban lek sa Bangladesh bat kani kanwan ra jing nang kabakraw hak badai bat mangi ki exporters hak badai bat ki suppliers rane kamtam hak badai bak state bat kunjuru ya kasen ka benun hak ban generate ya ka revenue na kani ka LCS ka jangi ba saisin ban biang na kalian jing forum ni da kerpat jur ka sarkar bakan pejlam hak ni ki export point ke kelalang non functional bahkan Menteri Kambiang iki kenapa kena kejingeram na kamda ki brio jong kan ka dong kathan baba po jong kan ka Balakan Land Custom Station ya ka jinge ka ba na kedeng president secretary bagi sarkar dengan ka jaka kila gran kawai ka ba pelang ni kalong ba kum kalong hakiwi ki border area ba hakiwi ki jaka khai ki kat khai dan berbor ke custom barang ki BSF teka ke balong ka jing bambiang hang ni kalong ba kum kalong menta ka kum ba u BSF u regulate man ni ka trade
kaba kabam la long le kata ban regulate the trade and commerce kare ke custom office kiri custom officers bahang ni ngidon superintendent of custom je kuma kalau menta kala kattu kat nisnam u custom officer bau represent u superintendent idon bor ru je kuma ki kran menne hak bani kran pan man BSF kamram je BSF kadai baik ban pe ke border ban regulate kan kan do yon kan do jingkulumahan okey Nah, strictly kepada baka khai kepatan ni kadai be custom. De kumu kalau mentang ni kalau dah khongpong. Kini kin hak balik banyak kerpat mannya BSF. Bat dah kapor begini election ni ba khamnong kandong to deploy. Jangan karan bukan mentai syakan hiat open ban. Ti sakawai ni dia mensyai kedar ba hak custom area ke basikali bandon sanspa meter. The custom area ke di sanspa meter and within that custom area the power and function jang trade and commerce kalau strictly ke custom officers. Umdan sipai, umdan officer, umdan manu-manu wala ban interfere enta. Rekom kalau mentah hang ni kalau non-existent even ke custom area ram. Kapaka rules and regulation ka ani kalang ba hakanu ka LCS sanspa meter berbo ke custom area. But kani hang ni ka exercise ka full control exercise kadai jang custom tekejing hang ni kadai hangta baka jika functioning jang ka custom hang ni kalau limited kaitung ko pan bat ka border security force bat BSF jadi hang ni dak ba hitung ko maki hang ni kawan ra kejing pat yakinong kai dan alor bak surok kesniau ka flow sa tair kaduna namar ba kia tengko artali gini kibo telada kumbalong security LCS lada ka khai pateng kaya strictly bi kumbalong ra custom BSF don ma border mas bay ngi na ka sispa arspa ki truck tu kan nong khambon but kani ke de ke sisya ka ba menci sngi ru ka ni ka jengelang yang baru ki sedar ki exporter ki mine owners baru khat la ekran sani kan ni bat na try kini kita ki banwan hi ngin saya kendo ya ki audisi jeng custom ang selong banin kendo requirement ban impress ki ya kini midon kenang ba ka khai pateng kini ka kanyai baik kat kumkaan